Igicamunsi cyiza mwe mwahisemo kurikira Radio Rwanda ndi Fiston Felix Habineza nje kubageza amakuru magufi agezweho. Tugiye guhera mu karere ka Muhanga aho ukwezi kw'imiyoborere gusize hari abagabo 42 bakekwaho gusambanya abana b'abakobwa bakanabatera inda bafashwe bagashyirwa inzego z'ubutabera. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline yavuze ko hari n'abandi babarirwa muri 30 ubu barimo gushakishwa kugira ngo nabo bashyikirizwe ubutabera. Uretse urwego rw'ubutabera kuri aba bangavu baterwa inda muri uko kwezi, abana babarirwa muri 900 banditswe mu bitabo by'irangamimerere. Imiryango 600 yabanaga mu makimbirane yarasuwe mu ngo zabo baganirizwa ku kubana mu mahoro. Inyinshi muri izo ngo zabanaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri uko kwezi. Ingo 115 zikaba zanasezeranye imbere y'amategeko. Aba benshi babanaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko bakaba bari muri bamwe banabanywe ko bagaragaye ko bari banafite amakimbirane mu ngo zabo. Abana bakaba 1300 barafotowe kugira ngo bazabwe indangamuntu. Ibyo byose byakozwe muri uko kwezi kw'imiyoborere mu karere ka Muhanga. Serivisi z'ubutaka nazo zaratanzwe aho abakozi bamanukaga ku kagari akaba ariho bazitangira, kandi abazihawe bakavuga ko bishimiye kuba baregerejwe izi serivisi. Kuri wa gatatu ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi RTDA cyatangaje ko cyarangije imirimo y'icyiciro cyo kubaka imihanda y'imigenderano n'ubuhahirane izwi nka feeder roads ireshya n'ibirometero 70 birengaho gato mu karere ka Nyaruguru. Iri mirimo rero yo kubaka imihanda ngo ikaba yararangiye ku kigero c'100%. Iyi mihanda yitezweho koroshya ubwikorezi bw'umusaruro ukomoka ku buhinzi bw'icyayi bwiganje cyane muri aka gace yubatswemo. Hari kandi kugeza ku masoko ibikomoka ku mashyamba nk'imbaho n'amakara. Iyi mihanda yitezweho kurema ibikorwa bishya by'ubushabitsi mu duce inyuramo, ariko kandi nitezweho gufasha abaturage kugera ku masoko, amashuri n'amavuriro mu buryo bworoshye, bwihuse kandi butekanye. Imiryango mpuzamahanga ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganye inyongwa ry'umugabo wari warahamijwe icyaha cyo kunekera igihugu cya Israeli ngo akabikora ku butaka bwa Iran. Uku kumanikwa byakozwe na leta ya Iran aho uyu mugabo yahanishijwe igihano cy'urupfu mu minsi ishize, ariko ubu ngo bakaba rero anyongwa rero mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Ibyo kumanika byabaye umunsi nyine. Iran ikaba imaze imyaka myinshi ihanganye na Israeli, aho muri uyu mwaka gusa imaze guhitana abantu 9. Abo bose bakekwaho gukorana n'urwego rwitwa Mossad. Iyi Mossad ni urwego rushinzwe ibijyanye n'iperereza hanze ya Israeli, ariko n'u Rwanda nyine ya Israeli. Aba rero bakaba ngo bakora ibikorwa bitandukanye byo kuneka leta ya Iran, kandi bigakorwa n'abaturage ba Iran. Iyo bafashwe rero nta kindi, inzego z'ubutabera muri Iran zihita zibakatira urwo gupfa, kandi bigashyirwa mu bikorwa mu minsi ya vuba. Shabahazi yakoranye n'uwitwa Ismail Fikri nawe wishwe muri Kamena. Bombi bakaba bakekwaho gukorana na Mossad yo muri Israel nyine kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2022. Bafataga amakuru y'ingenzi mu bya gisirikare ndetse n'ubwirinzi muri Iran bakabishyikiriza abakozi ba Mossad, nabo bakakoresha mu bikorwa byabo byo komeza guhangana nyine na Iran. Kuri wa gatatu abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu by'Ubudage, Ubufaransa n'Ubwongereza baganiriye n'igihugu cya Iran ku kibazo cy'ikorwa ry'ibitwaro bya kirimbuzi. Abayobozi mu bya diplomasi y'ibihugu bikomeye ku mugabane w'Uburayi baganiye na Iran kuri gahunda ya iki gihugu yo guhagarika burundu gukora ibitwaro bya kirimbuzi, ariko kandi no gutunganya ubutare bwa nucleaire ukunda kwifashishwa cyane mu gucura ibyo bitwaro. Umuryango umwe bw'Uburayi wari wahaye Iran igihe ntarengwa cy'iminsi 30 mu minsi ishize kugira ngo niba icyo gihe nikirangira Iran nta kikoze ku masezerano yo guhagarika gukora ibyo bitwaro bya kirimbuzi, Uburayi bwongere ibihano mu by'ubukungu iki gihugu cyafatiye nyine Iran. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubudage yavuze ko icyifuzo cy'ibihugu bitatu by'ibihangange no kuvuga Ubudage, Ubufaransa n'Ubwongereza ariko hakomeza ibiganiro, ariko kandi bitanga umusaruro wifuzwa urugendo rwo guhagarika ibyo bikorwa nyine byo gucura ibitwaro bya kirimbuzi bikorwa n'iki gihugu cya Iran. Kuri iki gicamunsi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umugore we Melania Trump bageze ibwami mu ngoro ya Windsor i Londres mu Bwongereza, bagirana kandi bajyana ibiganiro n'umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza ndetse n'umwamikazi Camilla. Aba rero bakaba baganiriye ku bufatanye bw'ibihugu byombi, no kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iki gihugu cy'Ubwongereza. Biteganyijwe ko Donald Trump araza gusura imva iruhukiyemo umwamikazi Elizabeth wa II w'Ubwongereza. Ndabashimiye, ndi Fiston Felix Habineza.